Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Menu kita nih guys, hari ini nih guys, ayam geprek sama indomie, mie goreng guys. Mie goreng ayam geprek guys. Oke, sebelum Sebelum kita makan, makan, kita baca berdoa doa dulu terlebih nih. dahulu. Berdoa Berdoa dimulai. Selesai. Oke guys, bau-baunya mah Cabenya bau banget ini. Aduh. kayaknya Kita cobain aja yuk. Kita cobain aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Udah jatuh. Bentar dulu guys. Udah nyampe. Bisa makannya. Selesai. Banyak mau.
Ajar ya. Ajar ya, habisin ya. Habisin guys. Ajar. Oke guys, jangan lupa like, Komen. comment, and subscribe.